Kulit sebun ba pira do todong. Ti menta kena jaga pi don hangne pi le yu. Ngira shoot yang kena jingruai. Joka Dhaka Escape ketika jingruai bakado mah. Te ngi mentas ngi wan shoot yang ni. Menta. Kena jingruai adep am. Kalau ada berkhoi mentas ngi lah pendap berkhoi sanan. Isuan tang ben polish mah bang. Ben polish ben pernah susu tang tahi. Pertama. Tapi tu yang ni mana udah berak ni music video. Bang ni music video di Kong Sherilyn, Kong Risha. Hari ini ba amazing. Hari ini ba Johnny Pelpre. But Ikong Nadia Simli, actress juga film Dhaka Escape. Pertama. Pi Babri mata mana ba pen me pi Babri kumna. Ipen Babri Ikong Kulurmi. Makeup artist. Pi balik makeup dia apa pemik ni ya. Ngumjila makeup na ba. Tempor ba shoot kumni par mata ketika scene penekong ba ngala makeup mah na ba ipa producer jungi apa makeup ban kampan Babri te. Tahi. Pertama. Kini kebiat kili ha biat pi makeup ni biat ni. Kipilih nggak shoot burut melakasi tak kata berkolgate tak kata bilang. Ti kini ki dor kemat kini ki nyumat ki nyumo ki nyumat. Kimaru kimi natural berkait kamlei era kumba ayu belai kumtah kiri. Lopi coming up mentas ni. Oh mentasi lah lapan niat uniu nyumat mah. Lapan niat migadur te Vaseline lah tak try kumtahi. Una usnyu temo nek kendiat beli pibo tu kendiat subatale. Usnyu temo bu kendiat ada ba bonsin ngam jubu temai mo film po perthai bonsin tengah ilak itu matang ni kendiat kadi kenja. Sutera mo ko bu trademark mo yang kendiat ko bu ini new temo amding new temo new nong nong. Beli ni sedang kum ni kena music video. Beli. Ya peni sedang menau ba kalau di kepor di jingruai kali ke jingruai ni film kepon ka fight scene mo ke jing show. Tekaden ke jing peni batong banian ni kan. Kena seperti pi tit ni seperti. Kani ke seperti tinggi tiang ni nasional ni. Nasional ni mah. Itanap ni pi hanya senyum deh, pi pendrong, pi penyang kumne. Usia cuma di trademark style berkau kibri kela ngam tip kikar kumno. Matai luar kibri kikano pi yarko kum yarko. Hai. Beli pi penyang sebut yarko. Na bau di style jom yarko imat kani, tegalong kata gadur kan. Pertama. Hai. Pi ni lah yang kibri kikano pi taro. Kan peman kibri nak day maki pawan pej tekat baki. Nak ngiri lah ya dan apa baik pej ba. Keresan cepat ba, tak kan bohong ngapa yang baik kami lera. Kibri pi kila dom ha ba pi te kendri na rangkai. Hot pi kedup ina dia. Beli ki dom pi mo tamba pi te kendri. Ngam tip try kadi gajing setu pakla kibri ki dom ba ngate kendri try ki yo ki dom mo yo ngat. Kimur bangau kumte hi nadiana kumno ne. Kami ha ma nen bang bala long kum wadi kendri ksau pi te nom ta mi ha. Kamdai jing te kendri ksau de design ma tak tahi ma. Ada yang tapi sekarang kau nak pi yo ban insyaallah buat Nadia hadin kena senam pi yo show mah hadin senam lah yo shot pi Nadia buat kajing dokumen abang lah yo shot lang bang lah yo ban pendep senon ya kan ke film Dhaka Escape ka poster pi la shoot di poster kan shoot mentas ni ang poster terangin shoot mentas ni pat ngin lihat tengah try ban pen itanak poster katai poster pini yang marwai ni pini yang lang benar ha poster try ngalak benar lang buat di ba amazing ro nani ka producer benar ila ban pening buat actress ro ila Ikong Nadia ro ila idon lang try ngin don bon di poster pi kum no Nadia mata i dalam saat ni rekod hadin san senam ba sau senam ba pila i Nadia mata ila kam biang ke figure mah kalau kam mi susu kam biang susu kamu orang ta kalau kamu pergi kedup di situ kan pi hoi pergi kedup lah biang lah kam kalau khian kalau sting ni kalau tutang pi ba mana na ada macam kalau kedup kalau kumju Nadia na bangam situ ha iman inang men pen sting ni pen khian ngam tup kata tang kabiang hi kalau kumju sebiang hi lah men kedup lah kam sultanat ta tapi tu lah mengi buat amazing buat pi Pisat buat amazing kalau kamu buat amazing the way uno election kita bro kita tah YouTube nah election menta buat piyo berselang tementas sultanat bai ba amazing ishat naga jengin lap election lapo yang ni bat ngi priang sobai belawan yang ni garan san nara ila ki film dia ngasong ba yang bakal hit chibon ni film jung i bat hang ni nyashat pentung ko kejat oh pentung ko kejat kisai ke video pentung ko tan tu bai kan pi kum buat amazing ni kisgi bro ki komen bau phong jaket sini phong juti sini phong kebut ro phong okay but sini ai komen bakal jaket sini jeng ba amazing bakal but jeng ba amazing ka kampau nam susu Shawan Pau iba amazing lapang man ka jaket bat kabut telah kalau best ba trai kan di film ngong ba sembawan pek bai di kabut ke baram ke jaket ru ke baram sembawan pek mah haba shat ni jing ruai piece ngum no piece bakan hit lami ha YouTube mana pot bang ilek ka music video e tengi kwa hi bakan hit nganga teng so bakan hit pek te ka song ka jing priang pek ba mah ta tai pertama te kan music video pick community la non plan
ni community ban plan no march ni ka CBFC certificate thrai ho banai December ne December rat kena baik. December la ngapa dong ngam tip la tengah-tengah tabang ni kwa man penin no December. Kani ka jingruai manu barwai. Pi yang tip manu barwai. Arman. Ha Arman. Arman on. Oh hai. Kani ka jingruai te riwai ba Arman. Te ba Arman di aktor ro, di kaitor ro, tematang aspen kitchen tor barwai mai. Tai. Te Sherlin pat pi Seguro pi salam ba Sherlin. Iwe actress ba apa mataru mah. Hai, ani Sherlin ni sotanat show na apa. Idi actress ba pau ban ngating tingling khablong nervous na mangan na ba. La approach ba palat kham tam Instagram social media le ta ni jing pau ring la bon than ki followers. Dari Syabat idiwe samla ibrang Syumi thamai mata. Lam ak music betali music video te people ak yang bateng tengi apa people apa mah tengi selerai. Kadi Syam tane. Em kam na jing selerai apne jing ni ngilang pai kumta sing sistem ngilang kumjo si perlak bala itu som bala itu ando kham slam ma de ka biang barakhai ngabiang no badi Syam badi Sherlin ko jo barakhai. Tapi community bukan ke film kan peni lah no kan film Dhaka Escape. Try dari ni peni Januari December te try pada Januari Februari lah di ben mi no pi la ko ai ben mi ma. Juri ulok kelai wa ilun mah. Kibri wadin ka daw la di release RC temata sakani ko ka banglale ber ka production thamai ma mata but kiwi kibri beri kamera ai kadi ka thamai nga hani ka por te ka dan hi la ka jong ka challenge tang ba ngakan bakani ro hoi ma ngal ngakan man baki pai ba pen priang ni rap lang yangi ke kham tam film kasi jong ile Pisu tu ba ka Dhaka Escape kan nyajiau. La mi bejo. Ngateng naraw nila itristam hani ki acting kijing show kham tam te ni apa sang la ibor ibuj baret baria te ngateng ong bakan ya yobet te takata ngakramen ngasukermen par tadi pi pai ba subha ma perlok subha moni pai khanang ni film Privilege Bangladesh pi UI ki ek je benreu gi Bangladesh te ki bon je benreu ki ham kong te ki Bengali yang tu ma kelam no ya ki bon ki hoi ki nagania muslim ki bon ba bon ki tu hi kadak juki stay ru ka bon kadak bari jong muslim mat nang itu than kaperi nanor ko isnang to mo ka de ko garis na kaperi paglapak ke kasi ru pi kendu ban ai kasi ki kasi kendu nakan mau le ni sasnang to kasi le ngaso po riwar now ki tu li tum tepo tum kwash tu mare kani ka Bangladesh ne kani ka India na ni am ki tum nam thikum riwar sini bai tum kwai tum po ge Betul mah. Ha, Situ ki ik jurai kasi ni jurai Bengali ni jurai Hindi. Iya sebut sabab jurai Hindi itu. Oh, bon ki sabab jurai India tam bon ki na baki ong kita tang ba lai phor January 8 lagi kasi apa Bangladesh. Bon sebro kan Bengali kan. Oh ki Bengali. Bangladesh tu tekin sab jurai jong jong hi kan. Ki jurai thai jo ki balang local papau ngap nong kita. Tiket bok ba ke film kasi ban ko boleh Bangladesh. Hai kiri film kasi penengkong bangang kitbok ba nang ni squad ni nang mi susu thai sabar kasong hajing pidang kendo ya itu i aktris na Bangladesh selamat ma kham kendo show nado beli biang sa Bangladesh ya i Mercy kong Mercy ngam ju kendo show aslam hamata lakwan ang poi biang Bangladesh lakwa thrang point asnas ki city la banang nawa ki serve ha susu poi susu sto betul nak mah hai kubres bun bakira kubres bun